Sa iya mi'atu silalon na leba sebagai pertanda bahwa matahari sawal telah terbit. Ia naik perlahan tetapi pasti, sekaligus menunjuk bahwa matahari Ramadan sudah tenggelam. Kepergian Ramadan membuat kita bahagia bercampur sedih. Kita bahagia karena telah menyelesaikan puasa sebulan penuh. Dan alhamdulillah insya Allah berbuat takwa. Kita bersedih karena ditinggal pergi bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Anne Allah ni aki di tempat lepa ke di pasama turuki ni sangkanai ni pak bulu sibatangi angkana anjon kita wasi buntuk-buntul julu bangsa julu agama si cini-cini si bija si pemanakan apakah jai takabri pamuji papakalompor kirain Allah subhanahu wa ta'ala anne loa batuki ribundut lompoa ambunduki hawa na pesuta si bulan kisalo na masing alanti ki kalenta bajikana lamma nyawa lamma ati lamur pasare-sare ampela ki sifat tampoa takabur tinggilang gaya sipa ero kanikana ni pela mi sipak kodia na ni bokomi yami tupa pisang kaya panggaukam bajit mami ni gaukam pasuruan ni laku-laku sipak boyami baji na tena mo nakisipak boyang kodi tau kam mayami anne antara di golongan na tumatapaka siga malla anggappa perikat la ilah takun la'allakun tattakun artinya si kamma tumatapaka diwajibkan kit mangiri katingasing untuk apuasa sang kamatodan diparintangi mangiri umat lebat laluah dasi nadasi naki antama jadi golongan na tumamallaka anne alloa battu ki di bulan rumalang apuasa apakah jai amalak baji apa sulusaka lanyi maki dosa kamu tumpalanyina anak berulas suka di batanna anrona inai-nai apuasa angin dengan sambayang aku sian segan tappa na aren relana Allah ta'ala lanyi dosana sangkama anak berulas suka di batanna anrona Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd minka anne alloa asibokoi maki bulan rumallanga bulan malanjinga bulan ta iya mintu tarraka dribaraka ampo ko mitama maliang ka de jikilangiri sadrana bulan rumallanga riwattu apa yami antu appalakana rikatte makna sarere atinta dingin pak maita landri je iya mintu lari je nikmatanta kemai rikatte appalakana rikatte ngasing. Assalamualaikum ya ayyuhal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum ya ahlul siyam. Assalamualaikum ya ahlul tarwi. Assalamualaikum ya ahlul zakat. Asibokoy maki anne mingkatina janah kisah lalang kata rumput jakiri pas sawallang raci jakiri pamentingang kaganna ji puasata suku ji taraweta loy ji sambayan lantam bangita nalapas jakka pitarata nasini misallan relekana Allah taala kamarikanana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parhatani indalikil karab naya tahu puasa ya langgap perua kasanangan sanang riwatuna nage sarap puasana sannan tong riwatu sibuntuluna Allah subhanahu wa ta'ala sambayanta ajari sapi kadot dan niriata ada narita yaitu ajari yaitu ni inu segan sakat ta ajari pelanggan daripada masyar selama matana Allah tak lesina riulunta Allahu akbar walillahil hamd bulan rumallam mangitong iri tau mungkirika batiri pasuruanna Allah ta'ala apalakana alam pamaan kurasiri kurang malatay na pangali rannumaku anne alloa katina mo kikasi yamin tunanukasiya ki tenatomo usiri-siri karata mitawa ma angandre anginun riwattu alloa anne alloa sanna kiranunno minka sanna kilaka rasiko trikarugiang tarompok ko di sasalalang nisungke suruga minka naraka pamantanganno nampapina sasalak kalinna tau tinaya na ero anggaw kampak kusiyang ilalan na anne bulang ataw niya ka ansiya-siya ngay rumallanga
ripasabakkan kasibukanna anggodai usaha katalassan linona sasalalan tena nalibat riolo ribokotompi manjina mapilan nasi tak rapi maki anne kamari palapas sampit taraka rapi-rapi taun pole nilaluan misiding si bulan salona di bulan rumallanga aku siang apuasa asambayang tarawih siagadang apitara nakibat tumo ane lapasa naya tos sempat lapas salabatua upapaki nakirapikang kapunabat tumo bodoa gasile baji tau sanna salewangana tae nagarinna tena todong pat risina tanias sempas sabakana natin riling karilianja oke nang gitu wat mi dalle kanta asaile maki mangiri kairi di kananta balik maki mai ribukuan ribukota asanya na tao ki boya-boya pak mai yang mungkin ritang allaloa masinnya ngasing iya ki atrapun rapun ritampa ka anne si pamempuan si pak muri-murian si kakali anne alloa takullia mi battu landrinia mi amalian ri anja Risas iya mi antu tenaya batang kalena. Muamana mami rupana. Sadran na mami tak bayang. Tak pialo tak dongkot di tubuh-tubunga. Di tampak di semimangana. Di salat kejariana. Pala na anjaya. Apa si salat tu singai. Apa si bekoi tau tanyes. Lek ba amoli pak mai. Baji ribija pamanakana. Sangkona mami tasapi rinrinna sungkut na mami tasai ripalanggana bajun na mami ia mintu tak lapat rila Maria yang asim mi anjo ajari pangudrangi ritau na bokoya landri kamana mi anjo ane loran nunta asileo segam pacce na pa risita liwa-liwa inay mo tau ke nang tamapat risita maloko atinna tamaruru sutubu nania na udrangi sedre na ajari mi ko iya mi antu sedre ana ajari kukang landri bokori tau toana o kareng andre toje minak kepale anrong kumangge ku androm mangge sanna ka ku pamalim-malingi sanna ka napakalapiri pananjen talasakku pamanggan sumangakku iya mintu sedre tau toa segala bini di bokori ana angeran ranno ana sanna ka ni karimanangi nikatutui ana salloa ni pala-pala ang ngeram murmuriang buah hati belahan jantung sedria baine di bokoi riburat nena sanna kana pamalim-malingi sanna kasi kana kuki sanna kana sayangna oh dae palanto je minyawata ki bokoi man rilino akkale-kale andrito je mi pagi pale apalat yamin tamam ayamin tu lampa tamam maliang oh kareng pabatong asalang kumai ridaengku sedrea burat ni bokori bainenna baine sanna kana katutui nakarimanangi oh amma na no pilarito je makne rilino mingka talik bakka jako ko kalupai ang utrangi di pangadakanu driwatunna si pangerangan driwatungku ampisa dringi anu ringanga ni ruai ni binting anu battalaga ni ruai ni angka ya Allah derato jemme atingku landri kalen metu bainengku pabatuang asalangku rupanya waktu dan ruanglah yang memisahkan kita. Umur mereka di dunia telah habis di telang waktu. Dan cepat atau lambat kita semua yang hadir di tempat ini suatu saat juga pasti ke sana. Demikian waktu berjalan terus menerus tanpa henti. Hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Kupaingat ki kami tumpa batan na kalengku ang kanaya. Tiat lalo ki ang kanay sangilino jini usahay. Doi jiki boya, barambarin jiki patambung, nampaki galapay kareng apat jariya ki. Ansar ki dalle, ki utrangi papasan na kareng Allah Ta'ala. Iboya katalasan talinota, mingkatiatong ki kalupay katalasang ahiratta. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat ki annelino, lani bakoy ji, ahirap pasti lani mangay. Ingat ki ang kanaya jay tao, at talasa dreluanganta, imintu mati-mati ang karisoy lino, mati mi anjo, mangin natin na iram baram-baran na. Baji ki kalumanya nga, empo sunggua, eruk ya balanja na niya, bija tabija batu ngasing at timpurong. Kodi na padik kasya na, itu kasya siya, eruk ki nampatina, kamana,
bija tangasing apa batu mingka ia kalabiran na tena jana poko ia mi antu na poko batteri ni kanaya pakul manyangang tena tonja na poko batteri empuana yare kat yabatanga mingka apoko ki batteri tappakari Allah Ta'ala na iya katunanga tena na poko batteri pakkasiasianga apoko ki batteri tappaka kalumanyang ki ni empuanta mingka apoko ki riparentana Allah Ta'ala makna saniak kiri katunanga riyallo boko sallang kasiasi mingka yami antunia ki akusian tunai meman rilino mingka la berikiri yami anturi akhir sallang ikat te tahu kalumanyanga punair ki la berilino la beri akhira gau baji ki gaukang sambayang kilakulaku dia ki tinggi langga nia ki kipisipak lamur pasare yami antu sifat lamur ga dia ki la berikin reking kikiri yami antu madreku paru galang ka bili ki tandrunga ki jallingi bija tunaya yami antu ki sailei anakku kanga antu kaniak kanga kam majijuku bolu lanjut cerita ikat te tau ka sia-sia punatea ki tunarilino tunari akhira anggau ka ki parenta Allah Ta'ala tunggat-tunggal waktu nasabat lebas sarenta dilino kasiasi lani apa mi pale kita rimai passerena Allah Ta'ala nakamma tu kamasia patrikong nama mai kamase ku kodong anggap paminne kamase nangin nakimo nrupai natia kamma atlesu na alle kalinda amminting kamase ku junjung ajap pa kamase ku binting amempo kamase ku empoi atinro kamase ku kalimbu na majai kamma inakke yemi antu kamaseku kana burang itu kamase nalimpo-limpo kamase ku palesso iya inji ku tindra batinji ku pisalai na iya jesin na tuju Allahu Akbar walillahil hamd kiat singirimat nasana taula berikari sesina Allah Ta'ala diay na sabat tanjana diay na landri empuanta diay dongi na sabat barang-baranganta pasangalinna Allah yami antu tappakari Allah Subhanahu wa Ta'ala man natena ki sambayang kasiasi jaki jadi yami antu bajikang ngi as sambayang ki tuna ki dilino mingkala birki salandri akhirat insyaallah ikatte tumaparentaya asengi kalenta tuni pinawang ni pamanjengi ni panlatlangi sungkiang itimungana tumabutata punania kibat dirikat yang ngerang ipatrisina ansoyang isusana batui pun nagaw siratan ja ikat demi antu tumaparentaya drapa jaki jarung tumabutata sandrapa jaki pintala nakana tau toya antatle ko jarung na meminawang pintala ka baji ki anu pandra yami antu memang anu kika ikatte tumabutaya asingi kalenta tuni parenta kipinawngi irona tumaparentata ilalang kabajikan salamatina nasibokoy irona agamaya sedrea parasangan punna asamaturuk ki tumaparentata tau kalumanya nga tau cara deka sigan tau kasia-sia lewe gintu patrasanga lewai patrasanga ammentingi paputanga ni baruntugi baraka ni paturgi baraka na lino na ni sungke baraka na butaya anjari wasilina patrasanga Allahu Akbar walillahil hamd ikatte ni kanaya ana dia ki madring ki gagara anron tayare ka anggeta ki kaname ero ka ki kanang nakigaukang ero ka kigaukang tangali alit tamasiri-siri tanasikko makidriada nasaba iya ampat niya ki listrik matanu tau kamaya mi anne tau doraka ri ruwa tau tuana gila ka sallan riallo riboko kipahangi baji ang kanaya mannaga gaki kigamara tinggi pangamas yami antu pangasinganta segang empuanta puna doraka kidritau toa yami antu tanras ki salama yami antu tamuntul singera ni boya dalit tayraya min kailaw ki amumba rilana Allah Ta'ala bati rilana tau tuata seganam pangudrangina Allah Ta'ala bati ri pangudrangina tau tuata ang mudrangi kisari batang riwattu ilalam batang nikimbolon salapan bulang asampulallo neram mangi-mangi amatta atindro tamabaji ang anda tamasipa nilasukang ki asulo sidi yami antu sidalekang italla saka iyare ka mati na iya manggeta napasabakan kidrano nate na nasing yaminto kasampuang amboyag kitalla saka sasan na
sasan nak lampang nasabat tudon di kabatuan bingkatena na leba kun raring la bipa iya landri katte iya harapanna lompo kitnai naki jari tahu ak matu-matu di parantar patau mingka apak kajariang gagas singal lompo iya mi antu gagas sil lompo ki napa si nyawa ja iya mi antu ki balas sangi tau toata iya mintu na biasa si dria androng ak minasa riana na o ana atin ramakonaung si tinruan sumanganu baral lompo jakonai nanu balas aga tunjat teni andre pa mi tau toya apa driko ngangki air susu dibalas air tubah Rasulullah ia mi antu nancang ki tau kamaya anne antama pi untaya di sok bulu jarunga nampan tamatodon tau dorakaya rirua tau toana kisah saya waktu niya baine ni bokoi riburat ninna dalam keadaan tianan lompo riwatu lasuna anakna nasara mi aring alkama katalasana anjo watua sanna susana mingkalapung andron tuliat na mina sabangi riallo suju andan lekan di kareng Allah Ta'ala apa tarlima apalat untuk anak sanna kana karannuang sanna kana sayanna dengan dereng air batah memohon oh karengku barangan te lompo tonji nai anakku na niat tonja na bala satene sedria andron punna apale kiri Allah Ta'ala maka langit 7 lapis na yami antu tasungke ngasi dan tembus naik ke aras kursi sagena si kuntu malaikana asuju mairi kareng Allah Ta'ala nakana mo malaika oh karengku ambaung risujukku punna tandri kita rimai yami antu papalat dongan yami tu atanta ketika Alkamah beranjak dewasa nasib baik berpihak kepada mereka Alkamah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istri yang cantik tapi tidak memperhatikan para kaum miskin. Sedangkan pergaulan hanya terbatas orang-orang terpandang, para golongan kaya dan pejabat tinggi. Sagena nama Alkamah sanna siri-sirina, asibalas ia mentuna asibalas ia mintuan rona sagena napa bayung mintu balaj napa bangungan balaj jadi cak di tau-tuana. Suatu ketika Alkamah kedatangan tamu ketika itu sang ibu juga sedang bertandan ke rumahnya. Ketika tamu Alkamah menanyakan ihwal sang ibu yang sedang lewat di dalam rumah. Siapa orang tua yang sedang lewat tadi? Alkamah menjawab, dia orang yang tinggal di belakang rumah yang sering datang meminta-minta. Jawaban Alkamah langsung didengar sang ibu. Tetapi sang ibu tidak berkata apa-apa, hanya mengurutkan dadanya. Saat kedua, ada lagi tamu Alkamah datang bertandang ke rumah dan ketika itu sang ibu juga datang bertandang. Tamu itu kembali menanyakan ihwal. Ibu dan jawaban Alkamah sama seperti sebelumnya dan sang ibu kembali mendengar jawaban Alkamah yang sangat menyakitkan hati sang ibu tetapi tetap sangat marah. Sang ibu bertekad bila Alkamah berlaku sama pada kali ketiga maka sang ibu tidak akan diam lagi. Saat ketiga ada lagi tamu Alkamah yang bertandang ke rumah dan kembali sang tamu menanyakan ihwal ibu sedang lewat di hadapannya dan jawaban Alkamah seperti sebelumnya. Ketika itulah maka spontan sang ibu duduk bersimpu di samping kursi Alkamah. Sang anak sambil berkata, "Oh anakku Alkamah, inakke anronu, anak nikalas sukangko. Riwatun jadi ruang taung kuku pasusu, minun jenis susungku. Kupasai ia mi antu, kupasai kalengku ampak boyangku katalasang untuk antalasiko. Tang ia mi antu tangku bambanga, tangku bosi. Kupagandra ko ia mi antu solanu nu attalasa, kusapu-sapu ko punna natindra ko, kusapu-sapu ko punna nakokok ko lamu. Kuraka ko punna asa reguntur ka, kujagai ko naum punna garing ko sa genut tasela matano, punna ngaruk ko kolle ko kalai, nampak kudetekan ko pakkelongan. Akhirnya ketika kekayaan Alkamah beransur mengecil dan dirinya diseram penyakit, para teman sepergaulannya pun semakin berkurang. Suatu ketika Alkamah menjalani ajalnya, tetapi sangat sulit nyawa lepas dari tubuhnya. Meskipun mengadukan perihal Alkamah ke hadapan Rasulullah Muhammad SAW, maka dijawab oleh para pemberita, masih hidup ya Rasulullah, tetapi sudah lama tidak ketemu karena dia tidak mau mengikuti ibunya. Rasulullah menyuruh para pembawa berita itu untuk mencari sang ibu dari Alkamah, tetapi sang ibu enggan bertemu lagi dengan anaknya. Alkamah sang ibu berkata, sudah tidak ada ibunya Alkamah.
Dia sudah tidak mengakui saya sebagai ibunya. Saya tetap peduli pada sakitnya, tetapi saya lebih sakit hati atas perbuatan dan perkataan kepada saya. Kali ketiga sang ibu dijemput oleh para pembawa berita agar menemui anaknya yang sedang sekarat. Rasulullah berpesan, beritahu ibunya Alqamah bila dia datang menemui anaknya yang sedang sekarat dan memaafkannya, maka datang saja pada saat akan dimasukkan ke dalam api membara. Demi cinta dan sayang seorang ibu, maka datanglah sang ibu, duduk di dekat Rasulullah memandang anaknya yang akan dimasukkan ke dalam api. Namun apa yang terjadi? Baru akan diangkat tubuh Alqamah, maka berkatalah sang ibu, anakku Alqamah, saya maafkan dosa-dosamu kepadaku. Ketika itu pula Alqamah menghembuskan nyawa yang terakhir setelah sekian lama mengalami sakarat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikatte tau tuaya nia ka anak rungkana dia lalu kisayu anatta puna anak rungka ja kisayu amman raki punna tau lolo sikayu ni panraki dia ki pakai istilahna angkanaya itu soal biasa. Nah, sabab biasa mi antu amman raki ni kanaya soal biasa nate namun ni sadari berlahan tapi pasti nairingi mangi di kapanrakanga. Wahai remaja muslim laki-laki dan perempuan, hati-hatilah menjaga diri karena di mana-mana banyak kecelakaan. Ada kecelakaan di jalan tabrakan, ada kecelakaan di kamar tubrukan, ada kecelakaan pendaki gunung, ada pula kecelakaan dapat gunung. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan peribahasa mengatakan, lain Bengkulu, lain Semarang, lain dahulu, lain sekarang. Di Bengkulu kuda menarik bendi, di Semarang bendi menarik kuda. Dulu lelaki mencari wanita, apakah sekarang wanita mencari lelaki? Allahu Akbar, walillahil hamd. Landri kamana mikat tau nia ka anak kididi ki bajit lale anak ta kipiyoyolongi mangir ka bajikan mulodang apa batutonya ka bajikan sabab punna sale batetan didi mana tu baji arinta natalangan tonya di tamparan lidinga. Jai mi anak ni kamaya anne kurang sekali mi pangalina anu nilarang tri agamaya natena na nakamalakangi apa jina-jini kotaya nasen samara iatusen nagaukang mannamamo napapisangkang anu nikasirika na napat iya mi mantu na patelia mi kirikanang tanah kasirikan irate alunarang irawala rinai asau pampam bitis dia listrik kam makatimbang kajinikan ajilla ni patilemi budina kam magitar poci tabulinta tani tongko sagena sikuntu naunga asirupang anak muda tau toa abu jilla ngasim matana. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikatte akkalibinea utamana baik binea kibaji ki pangadat kanta di burak ninta ki ketutui burak ninta apalagi kaniat kanga HP akulle ampangenna tabage dengan selingkuhannya asirungangi lagi adakka nabiasa marahin panjalinna salah padakkana. Allahu Akbar walillahil hamd. Kupasang kipole manna sisabu punna halal aja kipantama kiribalatta manna tudon jai wasilik kabatri haranga dia kipantamai yami antu tri balatta anne allo pajamataingan allo sipapala poporo sipamupuran rimasil leba assi salata pak mai dia mi antri gau katala santa ajamatai maki nakisipamupuran leba mi te aki yami antu andangai taitol mannamamo nagileba asibuangi matapoke asiteba birang kalewang siyon teyang pangulubadi ansung ke kanjim bayunta nakimasing kite di barambanta nampakikana erotnu erkutodong nakibiasa abbisik-bisiri pasabakang gara-gara anak-anak ji pasalak barang-barang ji atau kasih salah yamitu paminting ki yare ka pamiliang riallo pannodukang anne allo aja matai maki nakisipamupuran te kitanggali ang kanaya eja tompisin na doang katina ja antu nangirang kabajikang asa matur maki ikat te tao yemi antu tumakampunga nakitagal papasan na tao tuata man naronron lino gesarap butta na kampung marainga mingka ikat te tao yemi antu sarrea tetap jagi siama ama si yemi antu ni pasiturusu di kalenta
Ikat te pa sa maturu apakabaji ke borita nakitrambangang ansombali mati niya tiya ki antu na par ikat tinikane as gea sigendra-gendra ki na yami antu na lewat lino na amang parsanganta aman tumabutata kipabela ini kanaya yami antu pasisalang yami antu pasisalang-salang yami antu tasipakana siampi balat tasipabatui asirupa yami antu tasilaluan tasiyaseng tau kamay yami anne tau ni challari karaing Allah Ta'ala sigan din nakbita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Kupasan kisaribatan terutama batan nagalengku sedrea tu pandrita inay agaw baji yami antu lanirangi antu mangir kabajika nga inay mo tau ang nirangi mangir kabajika nga siruga tampana nay tau agaw kodi lanirangi mangir kodi nga lanirangi antu antama narakaya suruga na narakay katetonyi ang pariki mate gisalang nagisasalak kalinta. Allahu Akbar asambayang ki nakituba pakajay amalatta iran na anjaya bukon na taumatia annilino pakarisuang Buddha patlamulamungan ri akhirat pisalan niyan lewasirina tiya ki madin nataba kanan na tautoya sambayan na pasayua salun na sarkuloa erok kitoba na nalumba ki matia tutu ki matlepa-lepa mabisian ratibonto talang kisalan na nasaskukwit limbubu. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya sebagai papasang panongkor rianne kahatupaku tiya lalo ki eroki na bakoy pakian takiki yami antu iman segan tappa mayri Allah Ta'ala segan dinakbita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiya lalo ki ero yami antu na bakoy bungun tak marah yami antu sambayanta tiya lalo ki eroki na bakoy bukon tamabari yami antu sa amal jariyah tiya lalo ki eroki na bakoy dongko kam malakiri yami tu sambayan sunnatta tiya lalo ke eroki nabokoy yami tu sulo tama padrang yami antu pasidak kata mame ke anne na kipaladongan da Allah Subhanahu wa Ta'ala baran niya inyo kinasari umur malabu segan tubo masalewanga na kiniya jan sumbaling italasa ang paungi ito pakusang asibuntur rumalan na batwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا نور النور يا خالق النور يا مالك النور يا نورا فوق كل نور اللهم صل على سيدنا محمد في الأرواح سلم على سيدنا محمد في الجسد وسلم على خبر سيدنا محمد في القبور اللهم بلغ سيدنا محمد منا تحية وسلامة اللهم بلغ سيدنا محمد منا تحية وسلامة اللهم بلغ سيدنا خصوصا في جماعة عيد الفطر تحية وسلامة اللهم بلغ سيدنا محمد خصوصا في جماعنا وبالوالدين والمسلمون والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء تحية وسلامة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هب إلينا في سفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.